pasikan ayah nama pasikan telinga alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Agus Baraya Channel. Hari ini meliput pernikahan ya. Ini rombongan lakainya udah datang ya. Ada berapa mobil, kurang lebih ada 10 mobilnya nih sahabat. Izin meliput dari mana ya rombongan? Penyingkiran, Penyingkiran mana? Karangpawitan. Karangpawitan. Ini anak berapa Pak? Terakhir, 3 Anak terakhir, anak bungsu ya. Nggak lancar acaranya Pak ya. Neng itu bawa apa Neng? Ibu bawa apa Ibu? Ini bawa kantong Atas. Iya. Ini kalau Neng ada bawa apa ini Neng? Bawa mau kena. Buat sembahyang ya. Iya, buat sembahyang. Tadi ada Bu di YouTube Bu. Iya. Ya. Makasih ya. Oh. Ini bawa apa sih? Ini ada itu Doa kanggo pengantin doanya. doanya. Doa pengantin Sama wadah buat sarip Tur nuhun. Ya. Dadah deh, dadah. halo. Ini pengantinnya masuk gang nih. Penggempur lancar. Assalatu wassalamu alaika ya Pegang dulu. Kalungin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina fil jama'ah fi musahadi aqdin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallahir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ya Bu, tampi Bu, tampi. Canak Ibu, canak. Salim dulu Bu, salim. Pada cipika lah mangga. Cipika lah. Simpan dulu Bu. Nah, gitu. Pada berpelukan lah, ibu udah mau berpelukan. Alhamdulillah. Kami puasa salawat kepada saya barokah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hittum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hari Bapak nikahkan anjeun, Bapak tegas Bapak anu namina Deden Rela. Karajan mas kawin masing kasiram ya pun. Napi abi nikah puji tegas Bapak mujenengan ada Deden Rela binti Deden Rela saya mas kawin aku mana belangkan bayar kontak. Alhamdulillahirabbil alamin. warzuqna kamadar mutaqadir wa zaina wa badina fiha
والعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لك وبارك عليك وجمع إليك بارك الله لك وبارك عليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Mana pengajian mana? Mangga. Alhamdulillah. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada'. Ini namanya siap. Pegang. Soalnya nama tong isin-isin, so halal ya nama tong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hadir. Nyon ke disakseni pada mayar mas kawin kabojo abdi umang rupikeun mas anu kasebat tadi nampi abdi dibayar mas kawin kucaroge abdi umang rupikeun mas anu kasebat tadi anu mudah-mudahan sing manfaat dina rumah tangga abdi di dunya duwi akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Pastikan ayah mau pastikan. Telinga. Isin tak halal. Alhamdulillah. Kita akan tuntas. Kita tahan heula. Ya akan tuntas kake akan pertikahan dan saya dipungkas berdoa kita tahan kami pengawaran tekenging waka yang anu ngawur acara saweran sekali deui panginten anu bade ngawurna Saling lihat dong, saling lihat. Oke, jangan dong. Oke. Sekarang dibuka nih. Saling lihat. Tutup lagi nih. Tutup lagi. 1, 2, 3 yuk. Kurang ceria. 1, 2, 3 yuk. Saling lihat. Saling lihat. Alhamdulillah binga sadana ieu kanyut yo awas sing tarik Tahan lagi ya. Alhamdulillah kita acara tahun dikakhir ya 5 parantos dilaksanakeun kaya di ya kalbeukeun salarupina urang sami-sami ngadoa Lihat sini ya. Tahan lagi. Yang sini 3, 2 lagi lihat depan ya dua-duanya. Badan juga kak. Sini. Tahan. Tahan. Masih.
sebelah sini satu. Enggak genteng. Genteng. Nah, genteng. Perlukan segala lapor. Siap, yang sini ya. 1, 2. Tahan. Bebas ya. 1, 2, 3. Oke.
Teh Mas naon? Iya, mungkin dari tamu undangannya juga boleh, dari tamu mempelai pria. Masih adakah? Boleh. Itu obos tajur ya. Yang badai itu? Badai obos ayeuna. Enjing tos kamong sana Syakil Chat. Campur kan. Badai Jayanti. Sekarang